Yung bangay na kita ki ahli medis kini tol. Aja dikira. Oh, mau ne rayi masku ahli meledre. Medis, Oh, medis. ahli medis. Je. Mangan bakso beli kena. Beli kena. Makanan yang mengandung minyak beli kena. Iku pantangan. Oh iya. Iya. Jadi mangannya apa? Sing aja mengandung minyak. Sing aja mengandung minyak. Iya iya. Apa kuno contohnya? Nah, bakasan gorengan oncom. Gorengan oncom. Kan goreng karo minyak. Iya. Oli. Oli. Oli ora apa-apa. Bukat dikukus bay, dikukus. Oli ada gorengan oncom mah. Oli. Cireng Oli mana? mengandung minyak. Oli. Gorengan karo minyak ku. Yang enak kan ayu. Hari kuno sing bloli mangan apa? Ya sing loli mengandung minyak ku pertomak. Kompor. Terus damar rumpleng. Kompor disulat cebluk ning raine.